Man sandwich. Area imenang kicha ay saumao. Pilprang luka. Kupurkan so chalipilipil. Meman mawia. Papat nan kalakwach man sang kapay. Ay man luka kamu yan yang yak cha kapakapang kau na man sangach. Kiyang kau no cha kapeng. Kapengaki puekeran kapran kapay. Kau no ko chuta na nane acha kasapal kalangan. Acha kapengongi. May sang koros mo na cha pitoy way sang nan. Mo cha. Puyan cha piyata cha ran. Ikameleleme coach magchaw ya papa. Coach limpa kaman. At deserve de warang. Kapengan ko yangi. Warang first priority. De number eo na na cha maor. Mo na cha piyata cha saylakan katrapan nan ranakan niya cha pang kuway tatok kachakiyang imas at cha kapeng da at cha mamoran nan ranach ariyay man pakita kaniyang yay pang kapakap o sinira mucho mapang continue tama iyo kiyang kachay naman sang nayo pagchangka kakayartan na cha maurin saulang maur kap maur lengan maur kaperan makauno coach kachin muitang kachate pilata pagchan mamaurki archan ki ay sa umawa kapakap kalangan ng kau na may sangach kalangan ng kamo may sa may coach kalangan coach akan nan markikan coach makapagkatalango sambaw tapakan korusya may sam kam kachin kapagkataki charamas Pukang kichas ngakan mor maping sangre ang main sam. Kampakang kich main sam po nang insang karusya. Sa palang mulimpakang kicharamas main sam so chakan wakla. Sanga chan chapi o main sam. Your love never change. Your love endures forever, O Lord. Kich maganuyata sapong yata tip main sam so chawa kitala sa pal mamulimpakang kich. Kalangan kiyang kamu Lord naman kich main sangwach. Karusya Lord mapiliyang yakapakap main sangach. Ipukatang kamu yarail more kamangi yawasa maramimi ya main sam. Anywhere that they are tuning in from, O Lord. Lord, kambang kachin sair, kambang kachin toka, kambang kachin kawalya ka po Lord. Matamataw koroso mong yung koroso main sam. Paniyach ko tong kamu Lord san sarandero asaw main sam. Masocha eo sang Lord. Makaparan ang kupurang main sam likisang sangkan kamelala o Lord. Tama sa palang mamasan niya nga manaman kicho main sam. Kalangan ng kamu Lord. Glory to your name, Lord. Glory to your name. Kabingkiyang kamuran kap sa palang mulimpak kap. Sa palang mukapay kapo ang ach maur main sam. Ngayon saraw kawait kich main sangwach. Ngayon saraw speak and touch each and every heart, O Lord. Main sam mapilso cha kamelalitatakan ngayon saraw ay kapakapo, O Lord. Forgive us, O Lord. Open nga na mo main sam mapang kasalihang kich the truth. Ikabinggiyang ka mo, Lord. Sa palang mo patient na ang ach maur. Pwede kam kupur ki karusian kakamor lamang sam. Kalangan ng kamoy. Kalangan ng kamo, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I welcome you, Holy Spirit, to lead and guide, to comfort they will mong yung may sangkapwach. Glory to your name. We give you praise, we give you honor. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Welcome kami. Kapanga coach, may sangkapwach. Maatinam tauta. Kasocha asay ngay. Ngay miyang kichi. Atay serlenta. Men wane. Kapanga coach. Ay sa watch clock. Limaw sama. Uyatay manay kapakap sang mawi. Ariyay men. Share the eukiyang kichan niya kapakap and open and live pameman mapilana niyang kapakap kichan kapakap pananan room watch ira ayo ikas kasaya
ni may sang inayo tuan kasang palang chailan ter wawait kisapaik. Tama kari tayo pil kasi sapay kayo po kami lalame makamu yang kenuya rongorong masa ng coach nan kau na pata acha rongorong atercha chatercha wiya son rongorong mango kau no coach kachin ko purkik chan wiya son kapayata. Not just the hearers but the doers of the word. Kaya tercha sound rong ap kachan wiya sound rong o kapayata. Ari makare tayo pil kang ngay kachain pakire chain kachal rong masa ng coach o pilatak chailan bike. Cha utisang mamaurin sa bike. Ari kamelele mamakomap chan pil muitang kray sa maur takampil kanitita wen patangkan nan kau na pata. Ay mangkakilakakin kicha may sangach sangcha silu pagkichan kak kakartanan acha mamauran palingen ay kapakaping kilak limaw ka ipangkin sawasakin kicha take koy magchapang koy kita nan spiritual developing spiritual life kay pag maur magchami milala kay teken mauran teban daw mawin paluar at mawin palingen ang so magchamoy itang kray sa chamor at chamor chapang kon te klang song chocho magchapang luluy sang ni palingen or palingen kichan ka koerta utan tatok pa na palingen o paluar okay ya palingen ikamelila me yamunay bang kasaya po yung kakakiswewe ma kampera nga cha paluar paluar makakamunga paluar ang man pakeucha na ne week magchecken anlar ko la sarawi rain sarawi ka paluar ang man ban luwach okay o kasyapang kon kelailan apa liyuk kabilpang kon lungar song chocho ay sa may paluar checken luwach ay dupak singkasay ko to cha ka sal kay ta ka komakar so champation ang ay so me paluarang pilsocha apal mao man ko tu cha palingan ni cha mapalingan ni cha pilpanaw yawiya cha o pagchanggang ko la rong masa ng coach rain sarawi palwara cha pilpanutan luwach kay cha so chapang kak poita nan mawanan paweti insana cha so chakak poita nan paweti acha matamataw o may shisherang kicha yo kakan sa paik pan ima pang poita na cha maur pwede kita, yay kakertan palingan ni chama bang sa wasay chapok chan utisang kakan sapay. Ari ankak numoch ipampakita makapang pralako watak na napiso sira laut payo ira chika isak kayo lele isak wano. Episos payo isak kayo lele isak wano. Apo isak lima may bang watak ang kichawasa. Wasakas ko sa iya tuwan achalpan minimini ang Christ. Paluar isak limawa tana ap niya chelpan mamorki memelel o limpak kechelpan kairtan ni me koros ren Christ me yey mga chel okay amen ay so magchel wiyala serian coach te iputi ipsapal okay puksaraw masanime a chel more cup we are newborn. Are newborn wewe kichay la po chan ni puti kichay sinceri mapang kokerta na child mamauran palingen mamauran kauno nan kingdom and coach kichay wiya newborn baby okay are kichay ka kokerta pan kupurante Jesus Christ mawiya chapwi o kachailan ka kokoerta song silu may manew kiyang child koyo kachailan nana palingan ni chailan wiya kamkamang okay our spirit needs to be fed palingan ni chailan nana and kamang yamo mo na child pang kamkamang at palingan ni child yeyi kamangan palingan ni child mag-child pang kalang ng kayon pitcher iralaw triyaw rachikachik riyaw kachailan tuwela sarupalel kan makin ngongki kang pilantitian palingan. Imenta makchay bang kamperang tekilang laklang yang may sarima na kinapatsyang ni puti. Kairta, seryon ka kairta nane anono en uyakam kamunga. Okay, anono makin kiyang pilantiti
tabilanane anane amanaramasan na papali apang koirta. Yamu mo na siya pang koirta ni palingan siya. Imek siya anane ki kicha en uya kamkamang ki masanan coach pagkichan ka koirta. Watek masanan coach, rongorong masanan coach. Kate pangakita taulong uya rongorong masanan coach. Kaya pilkay tekin siya ng kauna pata ministry makan uya rongorong. Kan pilasa wasakan makarongorong asang yamasanan coach. Kaya kanasa mamasanan coach ma kapayata tepung para kong tama puksaraw masan niyang child. Pueki imuna isaw pilsaw kop chocho pang uya patapatangki patak masocha inline te melalang masan ng coach. Apilminan irang puk me intakan prowi ko watak na napsos payo isak kayo lalisak wano. Arkakak prowi ko watak ap yehi masanan coach main ko mapang kakairata palingan niya. Ikamongin palinganan mo. Ime pilnan Romo isak sumasa ni macha poson pang kakairta sang niya charongorong masa ng coach. Amen? Koryaw ni Raso kayo palingan ni Chacha na kamkamong nga pali nga ni Cha na rongorong masa ng coach na watwatak masa ng coach wang kay tupang ki panintawe bilser polel kaktiti pampak isa kape uran tapir more tentan kay puen kakwiya en kan mato wiya pereperan pepol re sucho ya sang tuwe cha na cha mamoran kokerta palingen kay chanane pagchangka kekelail insanamaw kichanane masa ng coach. Karyaw at matamataw anane and kawaliyakap. Our minds needs to be renewed. Okay? Nan Roman sa kriyaw wasaw menta kichan transform by renewing of our mind. Okay? Roman sa kriyaw tana at matamataw anane and kawaliyakap. Yamuma apang kawaliyakap sang ni masa ng coach. Amen? Ime ko sampal kuta masa ng coach yeyi kauno mamain ko. Makchel kin lukwar yang Jesus. Yeyi Jesus ma. Just kachora pa sang masa ng coach the word and Jesus. Okay, just i-makanan. Auta pa koros makchamenasa akchabang ko tong masa ng coach. Ari achamatamatawan and renewed. Why? Ay so makcha pasan kita poson kamelele na cha mongyong kicha katete ni kilinawacha makraisu ya lara cha kauno acha songkomor achamatamaw papuan achamatamaw makinkopratong kicha tamen nakiyar maso. Okay? Kicha chon ko sa iya achamatamaw kin kolokola cha tuwachak sin computer storage makoleti songkaros yamia memory lala me kolokol songkaros makachakit to lala arpak chochok chapangkin men move forward chapangkin men wiyame coach kap chapangkin men koirtak chapan men katete kaunok chapan men kapakap men watawat acha matamataw pak chocho ekin kopretong kicha tamen nakiyar ekin prang kachamanong kicha mumana cha mauren mas Apirkin kiyang kichachakin namanang kita suchamen katete pa kichakin chamanta. Okay, ingoy me uyayar moranchi yo. Kin kapreto sa matamataw kay me suchapung makin kikichati. Okay? Oria kichan kakwerta na chama maurang kauno kichana na masa ng kochan kawaliya ka pa matamataw. Nanaiseya limaisak limaw rach kichikwaluwo tuwaw pang watakang kichaman sangach. Isaiah 5:5 walutuaw tana kauno kachin masani autapan ng kupuray socha tuwecha autapan na may lamalam o ay wiyawiyakan socha tuwecha amail wiyawiyakan po wanan lang ilayla sang sampa ituan kupuray o wiyawiyakan and ilayla sang amailkan o wiyawiyakan ilayla sang amailkan. Wow, amen. Amen. Ari kechailan kak mangkakilakakin kechail may isang watch kay sa pulman coach matamataw his ways his mind is higher
okay, waksang leila sang achay lautapan kupura socha tuecha achay lamalam. Arime ka sampal ki bueki makchapan plakin te makchapan ewang masanan coach kichabil bang kakonati yoasa ya kupuran coach ang achamor. Chapang kakosa tame kupurki tame yanane kawaliyakap tame yamunay pan matawa. So pagchangka kan ke matamatang kauno en mia recha. Okay? Lamalaman kauno en mia recha. Wiyan kauno yamuman makan koros mina masa ng coach. Magsyapang moitang masa ng coach ang kawaliyakap po siya matamataw. Siya sulapan matamatawa mo na siya mauren mas. Siya pa nasa mamumang kauno kapung kichata. Okay? Kapung kichata tuwe siya rasangi in his own image, in his own likeness. Yamuman sa ang pagkakorosapang kak mamore yang kam kamelele, ime yanane kumasanan ko chan kawaliya ka po ay matamataw. Utang ko sampal po, tamak check ang kilikilang ime inta. Child 5 senses, ime wiya window ang samba. Okay? Tamak check lang, tamak cha rong, tamak cha net, tamak cha kon, tamak cha toke, makan koros, ikaknan ng chiyang ay mauran and ewang kauno. Ap matame wiya kilikilang chor, ikilikilang news, tame wiya rong me rong sweat, bad news, ime bang wiya aw tananay malial. Okay? Po yan kak renew, yan kak kawaliya ka pa malial, yan na masa ng coach. Amen. Amen. Kasilo may manew kiyang cha, palwara cha anane discipline. Okay? Bodies needs to be disciplined. Yamuman discipline, the palwara cha anana kacha and trainee kacha nan pukan lo kaya bambeta na kaloke. Kamel na makaitia kan kaloke. Tamo po al referango kay tuwan akin discipline trainee po en kak wiya waway tikitama kupuran coach. Ari discipline may man kiyang kicha may sangach kapang purala ko watak ng kayong korench iralaw tuwaw ira chik riya isa kisu. Okay, kayong korench tuwaw riya isa kisu pang watakang cha tana. Ikin kaloke palwarayech o ira tipain ngay poy parki iter laktak lang muren ay kaparang kiyang meche kan rongamawa. Maingko tami mangkakilakakin kicha Paul makaskasaya mama murinakin katete memelalo katete masanan kauno aime tanakin kaloke kin disiplini palwara po eter puralasang niam katete kauno moitang kraisang maur akater puralasang maur wach makamimalala taniam katete akater kuya maur me uwang tama kakatete uwang kupuran kauno arime kasampal ki Yamu na chapang kak disiplini maurwach. Yamu na chapang kak kakairata trainee. Amen. La word discipline ikamelele me pil Jesus Christ niya kochto o kakalua irail me ekriyamano sa polmachon petangko. Okay, call themselves disciple. Okay, disciple ko sang kasyukak disciple de isuchukak kuya chowe de saunita wen de sa polman Jesus. Masucha ay mauren discipline. Okay, discipline at retrain. Retrain poran ka ko sa yakupuran Jesus. Retrain poran ka isucha ka melala me Jesus ka call them disciple as suka ka tangkan ray na disciple mara socha wiwiya the inline te pachang tama Jesus kachin wiwiya. Kamu yung ngay pokchan pilkak kokoertanan maurwach mauren itawen Jesus Christ ay manintawi magchapilanan na discipline. Kachan ka kuya true discipleship. The young pachong Jesus nan tatakwach. Akchana na discipline ni masay salang chanang kayong korench tuwaw. Riyay sakisu. Okay, pilnang kalesya lemao. Riyay saksilu. Riyay sakpayo. Wasama kaskasaliyang kichel. Tuwan the fruit of the spirit. Tuwan wan ngeno. Okay, wan ngeno. May man point out yung self-control. Ari discipline, yamu mo na chapang kak controli palwaracha. Yamu na chapang kak kawuti sang kicha. Song kan magcha sa makaite kun kupuran coach. Song chocho. Imi panintan yan so magcha mo itang kray sa chamor. Song chocho kapan loisang. Kay song chocho kapan loisang makapan men
koirta pipanintaway met the power of association is really important. Makapan moitang kraisam maura kamen still we am pachpachang kampakapam mapilpang kalwa yukalang nan maur makaiten kupuran coach pilipila mimirem sang chocho kapananane discipline iyo area makapananane pilata sang chocho pilata wasa makapan pachpachang pilata group makapan pachang pilata dami pananane utisang sangkay na nay maur. Okay? Tamay kunwiya kangkang, tamay kunwiya kilkilang, tamay kunwiya rongorong. I-discipline kan mo. Puniyay sa maka moitang kray sa maur. Akanano moitang mamasanan kotsa makapangwiya rongorong. Tama bang kamauru kala. Okay? Kanana pil kosakosaya. Masanan coach. Kosakosaya. Tama pa uplift. Tama pa sa wasa maur. Menan lapin patagan tayong kachal manamanan moro mela mimipon lawa chal. Orya kachangka koirta imay kangkang kang kachamak chana na masanan coach kachana na rongorong masanan coach. Opil na nipro iralaw te isak riyaw ra chika isak payo. Ipro isak riyaw isak payo. Without holiness, no one will see the Lord. Ako sampal main ko po discipline ta mamauren pilata makapan surrender kapan moitang paluwaram kaskuli trainee yok kauti sangok sangkay makaiten kupuran coach po kita socha makak yang petalong nanwain coach ma-achail maur socha pan mamaur ke holiness ta maur makalakal puksaraw masani met the spotless holiness is spotless. Holiness wewe ki socha sangeo socha sangan tipeo te socha sangeo mapang karampa niyan so makrais pan kochto am maur pan makalakal am maur pan socha tip socha kailok mawawa kibil tip socha sangeo pan mimirem mapang kauti sango kanyang so kiwaywach ariyame yeyi mauren maur sarawi, maur makalakan. Holiness. Arya imay man kakilakakin kitsa, purang tsaka chiman sang silu. Acha mamauran palingenan koirta, growing up spiritually, imay man pakimakayo, palingan ni chana na kamkamang. Okay, puraway watak, ng kayong picture riyaw, koryaw, acha matamatawanan kawaliyakap, renewed, Kuway watak nan romo isak riyaw, rachikicik riyaw, nan aisaya 5 isak 5, 8 lal tuwaw, nan son silu, irachikicik silu, o kasilu, paluwaracha anana discipline. Okay, cha nanaw yata pilipil tiyang, me sangkoy kapang kachore sang nanamor, me paul kasakasaya. Okay, sangkoy me anana tuwata na kaloke, paluwara, wat ki yamama, anano utisang pachpachong tame o sa makangkawela maur. Yanano utisang. Yanana pachpachong acha aramas te rongoronga sang aramas mepang kakela kapalingani. Yanano utisang kilikilang tame so chamao. Kasto. Nan social media. Mamasaya chiking kilikilang mekoch makalwa chay maur. Ipilanano utisang. Rongorong. May kinuya rongorong kasay te news the song kan makalwa ay maur ibilana nila kay iti salangay te rong patak rong masa ng coach. Amen. Main ko imo na chel bang koirta nan koirta sang miminan baby newborn pagchay lang ka koirta ang become mature the koirta kakalepuya apapali kay te kan kalepu asoyer yakupurahin sa mo ang achamor. Amen. Magchapan so chana na nono and wiya kam mga kan kicha masa ng coach ta kam mga palwaracha i-referang ni palingen amanan wiya kam mga kanuk masa ng coach ap kakakir watak kakakir share kakakir pitoyway pilyang eukiyang mechekan puya kikalingat kay tekin cha ang yan rongoronga cha kamuyongay command. Okay, and so magchamoy tang kray sa chamor, limpa kwach kichampil kakayukiyang ria chamechikan.
o kalesia limau ria isak silur ria isak tayo me yei wan ngeno o pilnan ipru isak riau isak tayo. Kalangan ang kamuyang tunin may sangach pagkachang kapakap na rong masanan coach kom kelay lo lalapwach kachan koirta na nacha mamoran palingen na nacha mamorang kaunuran koros kachan na masanang coach. Amen. Mona ibang kairala kapakap man sang kapwach ipilmen uyachak simpakair mocho me sapol na mo seri sampar wano lel sampar riau lel wano rakak piltunen ranech kakak patilong na Zoom ya information kami nan Facebook poran kak yang rong kaskul. Amen. Ikamele lema kecil papa nono kan makecil lauter kecil apa sota Jesus Christ te kotong kau na mamorang kau no akchate kauti achachungal serikan poran kak yang rong o pang yakapay parail rang kaskul kita masanan coach sang niaray seri. Oh kapanga coach sang niaray seri o yakapayo. Kamu yung ay kami lema main kechakotong kau no niya cha lauter. Arya acha mong yongen pakang na serikan, kachaka skulita na serikan nan masanan coach. Ren mamorang kau na so chayo maur me mausang. Ipanintawi mamoring sampawa chamat matawa material things. Okay, tamak chailaniki, nine kumuni, the wealth of this world. Payan sampawa chap without Christ. Panintawi magchay pa misang wing coach. Ariak chakairatan ay serikan ren mimi nan masanan coach. Masanan coach mapang wa arail more ikamele ong ya ipan kisya ko saya ay more may kaping gumelel masanan coach kak kauno akak lukwariya rangkor sap ngay masuchakan rong ngay maging sapek Lel ran me nanchun riya sakwalu ketuap sakwalu. May sarenteray maur. Kalangan kiyang kauno may tang kraisay maur. Ay saway sampare sak silu. Apukin matawala ni ay sampare sak silu may tang kraisay maur. Ipil sangan maurech may mimilala match na yung kisari. Ikilangla ikin menchano ni ay sampar isu walu and mon ay ni ay sampar isak silu ap kapinggiyang coach ipilanan coach mo arya ay mong yung isak ipil kauno coach mangi na ay chungal ko waka me kachin likiyang kich at chungal ko waka ran kakoirta miminan liman coach mango melel papa nono ni ay so magchail pa masalta sang point sampawach so chelipilipil niyan sa magchail pang kataraway at chail chungal kuwakan wasa koros marapan miya kaparapareo pan miya na mongyong makasuchupan parke miya coach poniyan pang kaparaparke kauno asa may amu chungal serikan rama maurang kauno so chay usang makaparansang kapanasan na mongyong unsak mes sila silin coach pabolan kauno pilkapungupungan kauno pan mimipon ng serikan. Why? Pilnan Proverbs man dayang kachay ma mau kachaylan kaskuli the discipline the kakairatan ay chay serikan nan masanan coach ni Ainsaw Meropulopul. Pueta ni Ainsaw Meropulopul main ko iyan sa benta metwacha chuka. Chuka yo ni Ainsaw Mekan Pulopul kakakapang seli. Asyapan chup. Ainsaw me chuka mala ipanintaran chuka mala kosongan ya kapang walip te kainane apa kapang kainane chay chup arya tuwecha chay mamorang kauno ne chay serikan discipline them teach them train them when they are small arya may man kakilakaki kichay papa nono it's not about is kate chay ter changalanan mong yung isme patapatangki isme wiwiya menya palumo Melaw yay pakpak, sang buka koros kachela na nautisang.
Namparon ko na patamain ko, wiya wasayo wasan eupana. Sang balikan, momotsokan, ministry kan, okay? Makamelele ma Jesus Christ, coach sam coach na coach ngayon sarawi. Kachay len eupana o katete. Chay ba numon ko, chay su chapang katengki, menya pali magchalyang. Ap chay bang katengki ta magchal wiwiya po samba. Oriyay may mangkakilakakan kachayel may sangach. Koros marongorong. Kacha sawasan ay chasarikan. Okay? Makapilurkan rongorong ka menyang share. Menlaw wewe to. Kakak messenger to. Wewe yang chon tatangkan. Kapweki wasan kachayel korusya. En kakpayaw taut pa na. O kalongki way masa ng coach. Or kalangan ng kamoy may sangach pweki amoy. Yang ya kachanan kiyang sa umawan. Kapakap. Ang sa umawan rong masa ng coach ay pang prong chakopre yang melaw kachan koirta kachanan kamkamanga kapalingan niya masa ng coach kachanan kawaliya ka po siya matamataw o kachanan disiplini palwara siya kaya po kacha ngayon kacha po yung mamornan palwarach o kacha aniki soul may iya siya kakon pilipilo matamataw. Okay? Oriya kachanan song siluwach koros an kokoherta na chamor. So chapani upanok chakapakap kapinggiyang kauno man sangach sapol mang coach masan and we amen kapayang amor ibang plus kicha kapakap ki melelo inang bakren coach kasi yang kauno sang nanamong yung unsak. Maing sam yamo mo na ibang kakinangi kiyang ya inangin yan man rongorong inangin yan watawat inangin yan koirta kauno kilkilang acha mong yung okay yawan acha men o tacho puraw tangi yaraman kicha kasakasay mamon meto eminan lang akcha mimisanta emimirecha o tacho lukwariyangi nisang nanamong yung winsak kalanganan ka mo maing sa may coach kalangan. Father, thank you so much for your word this morning, O Lord. Sa walang mamasan, Lord, may inanan yaw, mawiyamen kapay. Mawiyamen kopungupung, wiyamen kainsa na mga wiyach maur, wiyamen kakairata maur. Maing sa mi pukatang komumelel korusya, kich marongorong pa na sa walang mamasan, maing sangach. Lord, koros mapiliputi, maing sa mi puti kap nan kingdom and coach. Newborn, iyay kapakap Lord sen koirta Lord Jesus na nat spiritual life na nat mamorang komuran korusya. Lord, iyay kapakap release that desire, O Father God. The desire, O Lord, sen kamkamanga palingan ni Chumang Sam to feed our spirit, O Lord. Kalangan kiyang komu Lord, give us that desire, O Father God, to surrender, O Lord. Renew our minds, O Father God. Mepeng ko makasaliyang kichka. Waliya ka po nach matamataw. Pansang at niyach rongorong masa ng coach. Watu-watak masa ng coach. Inangyangan ko tong kamuyo, Lord. O Lord Jesus, paluwarach ang discipline, O God. Ach mauran kak train. Ach mauran kak surrender before you. Kalangan kiyang kumisa po lang mamasa ng ach maur. May sangach iyay kapakapo mang sam korusya marongorong, O Lord. Toke arail more. Touch their hearts, O Father God. I release your spirit. Ngano mo ngayon saraw kampan. Toke kampan. Sayra manaman, O Lord. Ngano mo yan convict na newe mong yung. Maing sam pilipilkan masapang wiyatanan marainan ranach, Lord. Pilipilanan kakakairkichtan anach mamorang kamoy. Iyay kapakapo, Lord, ang sa korosong ko tong kamuyo surrender. Surrender before you, O God. Ak chiki-chiki lang mo, we humble before you, Lord. Kalangan ng kamu, Lord. Kalangan ng kamu irail korusya, Lord, ikapayata rail more nan maray nan ranach. Kampan, yeyang apapalisin sila, O God. You will release your blessing po na rail more. Healing po na rail more. Kalangan ng kamu. Kuprang magkalepan po itananach more nan maray nan ranwach. Pilnight sarikan korusya mapilpan tunin, O Father God. Bless every parents, O Lord. Speak to them directly, O God. Asang kakairatan night sarikan, Lord, pang machamoy. O biliyay kapakap maing sam. Kich papanono ka ng kakairta, Lord. Be godly parents, O Lord. Momonach pang kakairatan night sarikan.
Lord, sana leti revelation na leti kupramui. Lord, ang ponach more. Sen kak release, oh Lord, that blessing, oh God, pon more night sarikan. Kalangan ng kamu yang muliki yaman naman kich. Papa no koros me pelu yerong-rong ngilay man sangach. Ngilay sa po lang mamasa no man sam. Likilik ko por me sang remusen wiya papa no ikaping kiyang kamu. O yay kapakap man sam. Puko watch makam kach kiyang kids and kakkaim sakala. To be well done, good and faithful servant of you, Lord. Niach pang kakairatak ach kuwakan. Pakay teken naich. Kay teken nach man sam. Kom likikich po sa nguya papa no na mang sam. Kalangan ng kamoy. Glory to your name, Jesus. Kalangan ng kamoy mang sam. Iyay kapakapnan maray ng ranech. Nga mo yan kachinlit, kawait, silati, kamarayni, pepolen kamoy, and yaya nga manaman kich. Sang ranwa chilpang kukulacha. Glory to your name. We give you praise. We give you honor. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. 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 Glory to His name. Kapag coach man sang kapwach, kamu may uyarong-rong masa ng coach, kapain coach na ng more. Wata tama ka uya kakulit man sangach, iran pungkan, melaw pro way watak, kakak message to, sangyo message sainsal, kalalapak, pwa acha, pasapang koros, pangkusang na masa ng coach. Makapung kita pilsa pung ke kapang kupurmak panamasa ng kotsa magchabanti ara chapasapang kalangan o kauno kotsa ang kaching kapayata more niya mo say lakan marain kapun ranech o pepolan Christ and yeyang kamoy. Amen.